Arase bazareke ji bazarê Qamişlo yê ku di dema Fransiya de hatiye avakirin. ايجر دبي عراسه ولا جبري نزان دبي عراسه جيمر عادت دبي عراسه غوشت لوياليه دبي عراسه غوشت ولا دبي عراسه جير بلكي زبقي كرمان جيبه عباره لنا عربيته بلكي عراسه بلكي كرمان جيته يعني نو انزا امزان عراسه نبكرديا چه زمانيا امزان هاتي ناس كن عراسه اما ام بيجن بهتري خو يعني فرنسيه هاتي يعني عثمانيه هاتي Arase gotneke Türkiye duateya navend yan jî valabûn de ye. Arase bazareke biçûke û ser nixumandiye. Di demên raborî de xelkê berhemên xwe li vira difrotin. كون ومون بون شادر بون وجا اواناش گرما او قامیش دانیش بو هینکایی وانا پشترا فرانسا تی پشتی عثمانیا پشتی فرانسا تی بهتر پیش دخید طوران آبایی شکرش بو حسبی خواهش بو جیانا خواهش بو شغل خواه لسبب مشین Ev bazar weke hemû bazarên kevn yê li Qamişlo di destê cihûa de bûn. Ev yek jî diyar dike ku cihû berî her kesî di kar û barê bazirganiyê de rabûbûn. Lewma hema tevahiya bazarên Qamişlo cihû tê de bûn. کاری بیجه بهتری خو یعنی دستپیک ده تجارتا یعنی سوال موال ابو یا عیار ابو عیار پاز یا رون بو یا پنیر بو جگندو من دات اینی ترمبیل نبو جگندات اینه ویده اواناج وانات کری بهتری خو هم کارن بیجن ملته یهودی و وک سوق تجاری بو ابدا او کولبا اشقامیشه چیت کرن و دبنده تجارتا خود کرن Bi demêre bazar hate guhertin. Ji kirîn û firotina çerm û hêriya mîhan hate veguhestin û bû bazara şînahiyê. û niha jî bûye bazara pêdeviyên xwarin û vexwarinê. Bi taybet penêr û qeymaxê gamêşan yê ku jê re li vira dibêjin gêmar. Her wiha zeytûn û pir tiştên din. دور 650 de ev cema sadaketin gamer gamer çetkirin 630 de 650 de دکان تنه بون به تاریخ کش پر کری جش پر کرن دکان جبلدیه کرین و عمراندن گیمر الورتنه هي القامش لتنه سوري قشي ماداك تشيك ولو سيفيك او قيماغ ونجيب هافره تن داخل استنصار طاوله مامونيه بنير زيتونه وجباك سيفيك صباحيه خكتين طاش يدخل في ذاك ودور جا بحرف زيد بون بري تشار دكان تاني بون وجا مع مرور الزمن ها بون دور بازا دكان اولو حركه بري باجمون ها بتشكي ولو تديني غريب نما تيقال كي بري شامي داتش حلب داتش ديريج رقاش تركي فكريبو بس نها ولو صار منطقي مايه هینا هسنê Fransiyan daniye ser dikanan nehatiye guhertin. Ew bi tenê wekî xwe maye û nîşana dîroka viraye. Ev yek jî îfadeya ku rejîma Sûrî ti kar û bar li Qamişlo nekiriye. Her tişt hîna yê serdema Fransiyan e. Di nava vê bazara teng de çayxana küçük jî heye. Xelk lê kom dibin, lê bazareke din, lê li dar dikeve. Li vira tizbih têne kirîn û firotin. Bazara Arase ev ji yek ji kevintirîn bazar e li Qamişlo. Di saetên beyanî de xelk têne vira û gêmer bi hunguv re dixwin. Her wiha mamuniyê, penêr û zeytûna jî dixwin. Kesên dilê wî bibije gêmer bera xwe jê mehrûm neke. Lê wekî diyar dibe rejîma Sûrî ji dema de silatdar bûye ti kar û bar li Qamişlo nekiriye. Her tişt hîna yê ku Fransa li vira ava kiriye. Biryar Kûtî, Rûdaw, Bazara Arase, Qamişlo.